Akere gicigo-ini gia Kapenguria mumbunge ugite thiina wa kugeria kura niguo ucungiriirie andu aingi gicigo-ini giki kuingiria na ciiko cio maramari makigeria kuimathira uboco muthenya. Ukosefu la usalama ambaye tunaushuhudia kwenye kaunti yetu ya Pokot na Turkana Kaunti inachangiwa sana na hii mambo ya drought. Akiuria tongoria gwithema gucogera muingi mumbunge no riti thirikari ya bururi kuiga keheri kigenege gutithira icigo-ini gumagirwo ni ng'aragu niguo gwithema mathina ta maya kuhanika mahinda kwa mahinda. Nataka kutoa wito kwa viongozi kwamba kuchochea wananchi ama uhasama haisaidii. Dawa ni sisi kukaa chini na tuongee vile tuliongea hapo awali, tupate kuweka watu wetu kwa pamoja. Ihinda-ini munini wa gavana wa kaunti ya Baringo Jacob Chepkwony norite andu wendi mwega na thirikari nene kumateithĩrĩria harĩ kũhũrana ng'aragu gĩcigo-inĩ gĩkĩ, akiuga makĩria andu 78,000 nĩmagumirwo ni ng'aragu kaunti-inĩ ĩno. Tunaomba ya kwamba tuendelee kushirikiana. Mimi naomba pia katika jamii zetu tuko na wale ambao wako na nguvu. Muko na nguvu na muko na chakula makwenu. Tuendelee kusaidia wale hawana vyakula. Gukiri uguo niugite ni maranyitana na thirikari nene gutigira ni metha kihonia kirumu ya gutangikira thina uyu wa ng'aragu gicigo-ini giki. Handu-ini ha Kameme TV itagwo Ngugi wa Gatua.